tsa bogodu madi a rona a utsiwang madi a rona a ba sone serite ba nna le di-business tse phene mme motswana ko gae ena a diriwa business batswana le tsile kwano ka tšakgalo ga rata la monate ka gore lehathi lena ke la rona lehathi lena ke la rona batswana betho tsatsi leno ke a le tlhalosetsa gore re tsile go hetola dilo tse sa bolongola go le gatelela madi a sedi ao ke a lona madi a sedi a ke a batsadi ba lona ga tsa Thamane ebile ga tsa serite ebile ga tsa mapolotiki mangwe mapolotiki a leng gore ba ntshitse sedia gore ke yone pocket money ya bone bona le dinyatsi tsa bone mme tsatsi leno ba ka o lengwe di tsile go hetola dilo mme ebile ba ka o lengwe nka le tshepisa gore Rra Thamane le ene sone serite le bone magodi otlhe a ditsala tsa bone re bata gore ba sekisiwe ba tsaya dilo ba di dira tsa bone ba ka o lengwe dilo tseo ke tsa lona hela bontsi ba lona hana le tswa kgakala la applyela di-loan mme ga o applyela loan wa timiwa mme sane serite ena gata o neelwa loan tse four doka se makgathumaliswata le ene o neelwa loan tse sekini ba neelwa di-loan tsena ke tsa motswana yo ko bo dikhutshwane gore be di neelwa ba ba leng gore ke bo makgorwane ba ba sa itseng le thoko mme tsatsi leno ba ka o lengwe ke a le tshepisa gore ke tla ke shakgetse motsele bodithikana eng hela ke tetse kwano gore ba ka o lengwe dilo tse di kosile di banka nngwe mme di ka banka nngwe hela Rra Thamane le lekoko la gagwe di ntshitswe ba ka o lengwe tsatsi leno re tsile ikgarathelong mme ebile mo ikgarathelong eo re ya go sela molao wa lehatshe morago mapodisi ba tao ba re eteletse pele le the private security ba teng go bona gore rotlhe re babalesegile ka gore re dila le magodu a nang le magotswana a leng gore ba kgona go taga ba itira e kare ba na le rona mme ba sena le rona ba ka o lengwe rona re gano go bona gore Rra Thabo Thamane le lekoko la gagwe le ba bangwe ba ntshitseng ofisi ya SEDA bokamoso jwa bone gore ke bokamoso ba lona Rra Thamane o itirile Mugabe wa SEDA Mugabe yo e leng gore go sala nna ene CEO for the last 10 years ba ka o lengwe ha CEO a nna mongwe hela for more than 10 years wela a senya Rra Thamane ganteko o na le di-business tse di hetang 20 he's a multimillionaire sone serite yo e leng gore na a tsamaya ka kgolo ya mogoditshane a tsamaya ka sethako le borokgo bo bowane gona na o tsetsele ene e le multimillionaire o se tsana le di-business le go di-deltareng ebile o se tsa gatelela mongwe le mongwe a galela mongwe le mongwe mme tsatsi leno di tsile go insura gore dilo tseo di boela ko motswaneng diba fatshe Thabo Thamane fatshe tota dilo tsena tse e leng gore graduate di tshwanae e ga la rekisa dikgala ga o isa application ka tseno ko SEDA tabo e gore a re ga e viable ga kgwedi e heta wa go bona ngwanyana ga sone serite kana ngwanyana wa ga Thabo Thamane a dira yone business yone ya teng ga o gantse go lebile go ntse jalo o tabo bona le gore business tsa teng di netse masika a bone wena o le motswana ga tloga o viable ba ka o lengwe re bata diphetogo mme diphetogo tseo re tseo go di swela diphetogo tseo di tsile go bona gore di a diragadiwa di tsile go bona gore dilo di tsamaya sentle mo lehatsheng la rona
go a sengwa mo makalaneng a le mantsi mme madi wa corruption ke gone gore be re tetse ga re sena di-business ke gone gore be re tetse gana re sokola gore bangwe ba ntshitse madi a setšhaba madi a bone bakaolengwe ga re atela kwano Dinyawo re tetse kwano Chakgalo go supa gore di tsile go ntsha Rre Thamane le lekoko la gagwe ko Tshila ka gore Sira ga se ofisi ya bone ebile Sira ke ofisi ya setšhaba. Viva, comrades, como viva! Matlele se go ya ga utwa. Matlele rama politiki ba ntse di go etsa bona tsa mago Valor renome. But unlocated there, cross Human rights. sarana ke cross. Stop corruption, stop corruption, stop pollution, stop corruption, stop pollution, stop corruption, stop pollution, stop corruption, stop pollution, stop corruption, stop pollution. Stop corruption, stop corruption, stop pollution, stop corruption, stop pollution, stop corruption, stop pollution. Bring back our money, bring back. Ah,
Stop the looting! Stop the looting! Stop corruption! Stop the looting! Arem, sakami.
party tsa go cross. Now my thing.
morarre. What's that? Yes, man. Kana ko ngale do ke campaign. Nara ko ni bata wa ta. Hey!
line e one ba kaulingwe gore le bone ba ba mo ithaganelong ba kgone ba gore
re kgone re goroge go lehatsheng la matšhineng lotlhe.
ka Thabo Thamani Habatsi Habatsi ka Soni Sirite wa Phakalane Habatsi Habatsi ka Soni Sirite Habatsi Habatsi ka Thabo Thamani Habatsi Habatsi ka Magodu Habatsi Habatsi ka Magodu Habatsi Habatsi ka Magodu Habatsi
Hey!
bona ba nyatsa social media
Para dia cerinte. Hila. Hey!
How do you throw it like that? Hey! Encyclopedia. Hey, kai khwai re ano. Ah, simakoduhati. Ah, simakoduhati. Ah, simakoduhati.
Busa madi! Busa busa! Busa madi! Busa busa! Busa! Busa madi! Busa madi! Busa busa! Arreme ho. Are readisaneng mo bakaulingwe are reetsaneng bakaulingwe re gorogile ko kanana bakaulingwe are reetsaneng bakaulingwe bakaulingwe are reetsaneng a re seka ra tshwana le bana ba Iseraela ya re ba goroga ko lehatsheng la matswile dinotshi be ba sa lemoge gore ba ko lehatsheng la matswile dinotshi bakaulingwe re gorogile gone mo lehatsheng la matswile dinotshi mme bakaulingwe mme ya ka re gorogile kwano re tile go ikopela petition kwano re neela ene ministera petition ya rona bakaulingwe ke gore re rathamane sone serite le magodu a mangwe petition ena ke gore re rathamane le body ya gagwe ya magodu ba ntsiwe petition ena bakaulingwe ke gone gore lekalana la magodu le investigatiwe ka gore ba senya ba ntshitse ofisi ya setšhaba gore ke ya bone le bana ba bone jaanong nyaka e le tlwaelo bakaulingwe ministera re tla bore mo neela petition ya rona gore le ena a re hele goko gore yaka e le ministera wa trade wa go dirang ka tshenyetso setšhaba e mo maphata a tshwana yone le re buang ka lone le gore ene o tsaye kgato yaka e le ministera le gore o re ga malatsi a le kae gore a ba tsere kgato bakaulingwe re tlile kwano mme ga re a tlela go le lwantsha re a itse gore re na le malatsi a ka tshwaramane mararo le ofisi ga di se di bone mme bakaulingwe bana re feletse tshenyetso setšhaba e e diragalang ko lekgoteng nngwe le e leng gore ba nkisitse le ko high court gore ba senya yaanong re kopa gore le ko parlamenteng le kope gore go nne le commission of inquiry mo suda le gore madi a tsewa sentle ka gore political exposure ba kgona go
le ba bangwe babereki ba tshwana bone le sane yo e leng gore ke brand ambassador mme tsotlhe di fandiwa ke SEDA ebile a di-promote ka re ga se tsa gagwe re ne re bata gore go na le commission of inquiry re bone gore mme di-proposal tsa bana ba a di kgona go atlega sentle kana di a tsa go be di neelwa masika a bone ba SEDA ba e leng gore ba ikhomisa ka bone ga re atela kwano go lethabana re na le dintlha tse dintsintsi tse e leng gore re kopa le gone body ya SEDA e sego le ko thoko go santse go dira di-investigation e na le tumelo e ntsi ya gore re thumane le body ya gago ba senya didisitse ka digale ga se batho ba e leng gore re ka ba ikanya mme jaaka go ntse yalo tse dingwe dintlha ke gore go nna le forensic audit tse dingwe dintlha ke gore o kgone go nna le appointment e rileng gore appointment ya SEDA ke batho ba kati e nngwe re ka se kana bua ka dina. Those were political appointees. They were not appointed on merits. And ya ka go ntse jalo go rela gore tshotso tsa bone ba se tshotso tse di emeng sentle ke tshwetso tsa sepolotiki yaanong tshotso tsa sepolotiki ga re mongwe wa dithabane le ene ka sepolotiki go ye go parlamenteng re kope gore re thamane mo malatsing a mararo a ithole tiro kana a emela gantle kana lone le mo emisetsa gantle ka gore ga a sa eme go raya gore mo malatsing a supa re taba re boela kwano mme ga re boela kwano re ya go dira mo go citizen arrest mo gore re thamane e bo re dira le mo gore re senesirete e mo isa ko mapodiseng gore ba mo tshware ka gore batho bao ba senya ba senyeditse setšhaba sa ministera le wena mothusi wa gago ke takwano ikokobetsa le bana ba lona le elela le re butse bana ba le ba bonang ha ba bangwe ba ko bana ba ya tse leng gore ke ne ya tsawa ya utsiwa ke bongwe ba SEDA bangwe ba re gore ba re ke ska bua gore ba senya mme ba senya ba dirisa dina la puso jaanong ne re kopa gore re le neela malatsi a supa gore le bo le setse le seretse re thamane ha thoko le thothomisa gore a mme ga a senya ka gore go na le tshenyo e ntsintsi mo go di-reports tsena ke ka ba ke dinela gore le ka kgona yang gore le ka isa ko parlamenteng kana la kgona go tsaya tshwetso tse di maleba ga re le mo ise toronkong ra re le mo thothomise le thothomise bodi ya gagwe mme ebile le se kala dira o ditigele e nnang e diriwa ka gore re thamane re dumela gore ga o ka nna dingwaga tse 10 mo ofising o helela o tshwana mogabe o helela o senya o helela o dira ofisi ya puso e nna ya lelwapa la gago le ba lelwapa la gago ba ka o lengwe re tsile kwano a re reetsaneng ga rata ntweng re tsile go ikopela mo botsading bo bo ka kwano ga rata go ba thabana ka gore ke bone ba e leng gore ka moso re ka ta gape re lela re ne re tlisitse dikopelo le tse re he tshwetso so ba ka o lengwe a re nne re reetsaneng ka gore ga rata ntweng re tsile go ikopela yaanong a lekalo re ka reetsa le ministera gore a reng ka ikopelo a rona le gore o re sologetsa gore ka tsaya he tshwetso so ba ka o lengwe a re reetse le ministera Sorry?
ha go sa tswe tshotse tse di maleba mme be re tla re ta ko go ene re morare o dirileng so a re moretseng bakaolengwe ka gore re tlile kwano a ga tlela kwano dinyao re tlile kwano gore ene sane serite ene Thabo Thamani le bodi ya bone ba segole ko thoko ka kgone ba investileng so bakaolengwe a retse ministera gore go tswa ya rona madi a tla boa di-proposal tsa lona tse di utswilweng di tla kotomisiwa so bakaolengwe ga re gopotse ministera a kgone go bua ene le setona ga gona le tshwanelane le ntona mme lone le mokotina so a re boretseng bakaolengwe Dumelang motsadi. Ramogetse petition ya lona government o promisitse an accountable transparent president go diragala sone se se yalo mme ne re kopa sebaka gore le se ka laetsa le ba di-timeline akere re go bala Amen. I used to read the gospel of Russell in the timeline. Heta ya heta go le go nyenyane seng thata ya lona le re tsere petition ya lona la itse gore se le se batang ke se re se batang Wow! ya go dira hela se le se kupileng seo ra go dira hela ya ka le kupile ka gore goromente o ke wa lona se pisitse ya le gore re tabe re retsa Batswana gore ba batla goromente wa bona a tsamaisiwa jang go di ke tsa puso tse ke tsa lona ke lona di shareholder ke lona le tshwantseng That's right. Molala se ritega dipa re tere maikutlo a lona re tla go nna ha se re lebella petition re tla seka re be re tswelela ka yone re ya go tshwanetseng teng ra go goroga teng go le batla re goroga mme yaanong ministera ke go kgaba bakaolengwe ne ke eletsa go kgwa ministera kgaba ka ga molaong ga o kopa petition gore motho wa senya ga ba re ba kopa go okeletswa malatsi Re Thamani gore re sane serite dingwe tse ba di utswileng ka ke magolo ba kgona go di tsaya ba di hita jaanong ka gore gate justice delayed is justice denied naile ministera gore ga timeline e kae ka gore nna ne re mo kopile gore mo 7 days abo Re Thamani ga re ba dirile molato ba segelo ha Amen. Yaanong a re tsamaye ka tsela gore se ka re ko morago e be re ile rona re iphathileng ka dibuka tsa rona gore re paletse ke go tsamaya ka tsela so a re tsamaye sengwe le sengwe re dirise le molao re o tsenye mo teng re tsamaye ka tsela ke tsone se ke se kopang le wena ministera ya botsa wena ga ona dithata tsa gore Re Thamani o
thoko ga ona dithata tsa gore bone ba e leng gore ba ne ba appointiwa mo boding ya teng ka gore ba ne ba appointiwa ka karata ya sepolotiki ba ne ba sa appointiwe ka setankana kana ba appointiwa ka gore ba na le bokgoni ba ne ba appointiwa ka gore ne le tsala ga semamang gore yaanong ministera kana ga o tsaya elela bola thega re ne re kopa gore o re he nako 7 days 14 days 21 days gore ga lebaka le le kae o bone tlotse re kopa nako gore re ga nako e o sa re bo rita mme ano ga re tala bobedi re a go tsaya re sane serite re ba re tsaya re thabo thamane re dira mo go teng citizen arrest ka gore re ba tshwara re ba tsenya mo toronkong ka diata tsa rona gore o re he time frame ya gore o tabo o re he rotse kana o tsere tshwetso o sena go bua lebaka le le kae Last comment again. This is my last comment. So ke se le batanga na se re a bua. Ine ke re go saletse la morago a ke umpie go hanga motsaka go mothathela. Isa ika. Ayuben Mamudu mo. Ka gore o ka nthathela ba ha molao motho o ka thathelwa 48 hours a ba isiwa hama tshekelong yaanong mme re kopa gore le ene a re he timeline ya gore ene le ministera kgang ya rona o ka itibogela mo nakong ye kae ka gore bangwe ba lona di-business tsa lona di eme bangwe ba lona le go mafitlhelela to know the content and then act re lebeletse gore lona la reng le molao wa reng le bone ba sida ba tshwanetse gore re ba be hape le ga rona ba te ba re le pusetsa go ra lenyano ga re tswa gone simolola go lebelela petition ga re tswa go lebelela petition ke tsone se ke re tla be re sala tsone tseo morago mme ya ka bua kana a re phetolwa ke re gore re tsamaya ga kae we will update you every 7 days ya ka bua gore re tsamaya ga Minister Rotanarha update every 7 days. Minna, I did not know what a contract ya karenti jana busupi bongwe ba ntse ba simolotse go bosenya jana me re kopa gore re minister until la bothano sa tsona bo sha mo dirong ra ba o tsena tsubere mane hapele Go!
Botswana is nothing without money. Are akola ebe a tswala tiro ya rona a re moretse bo parlament a rona a re heloko ebe a tswala Ntse le mpona ke matshalo lona go supa gore re le minokeng yaanong rona ba parlamente re ba go dire di-backbenchara ba e leng gore ga di-ministera ba diega go tsaya dikgato re tla ba kgarametsa ga sempa lebile kgang yone bogolo ba re be ba le ko malapeng ka difaele go peperetsa ko parlamenteng e tla go baemela ko tsila go se le o tsena mo ka gore ke tsela kere ga re a nkopana teng o tabo o sa tlhole o tsamaya ka dinao o tabo business tsago sida le yone di bandile ka gore ba kao lengwe sida Yare, 16. Kaya boy. Kalau bahas nompa di pico, mau sialan.
ebe yaanong re ka tsamaya le boela ko re boelang teng mme yaka go ntse jalo yaka le ntsi bone ba sida ka gore ba re ke se ka bua ka bone ba neng ke re sida ya dirisiwa kana bangwe ba senya ka leina la sida ba nkisitse ko makgoteng a ditsheko go reela gore ka la boraro re tabo re ya ko kgote mme lona le ka sala mme ga le batla go reetsa le ka ya go reetsa mme mo kganyeng ena ke yone ya gore ke se ka ka tlhalosa gore ba senya mme ya ka gape go ntse jalo phakela ke tabo ke ya ko DCEC ke ya go registera case against Rethamani Sunny Sirite le body ya teng gore ya ka palamente e tsetsiana DCEC simolola go bona dipolase tsa ga Re Sunny Sirite e kgone go bona dipolase tsa ga Re Rethamani gore le bone ba kgone ba investigate ka gore re batla a multi-layered approach mo kganyeng ya tshenyetso setšhaba ka gore madi a ba tsereng a ka lepanda ba lotlhe a mantsi e seng gore be le neelwa tšhema e leng gore madi a teng wa busa o tšhema e leng gore gone yana ga go te 50,000 o helelwa neelwa 5,000 o bo o ipotsa gore ke business e tlhokanang le startup capital ya 5,000 mme be gote in 3 months bo a duetse Sunny Sirite ene hata le nyatsi tsa gagwe o tla ba neelwa $500,000 a neelwa 300,000 madi a neelwa ka botsala so yaanong ne re bata gore bone tshenyetso setšhaba eo e eme mme bakaolengwe yaka ke tsile gano mona ke tshimologo ga bobedi re tahela re tsene le ko high court kwana ka gore go na le dijaji tse e leng gore le tsone di a senya dijaji tse e leng gore di tsa madi di tsa bribery gore be di kgona di ela ditadiso tse di sa nnang sentle bakaolengwe nna nka le tshepisa gore ga ke na go le rekisa ka tsatsi lepe ke ka tswa ke le modidi mme ke modidi yo makgakga ga ke rekwe ka magwinya ke a itse gore madi ana ke a lona tabong go rekwa ka one madi ao ga a tshwanela gore a neelwe nna a tshwanetse a neelwe lona le bana ba lona le masika a lona ka gore madi ao la huhuletse batsadi ba lona ba tswa kgakala ba dua lekgetho le lona le dua lekgetho dijo mo botswana di a tura rente ya tura metsi a tura motakase wa tura mme lekalana le ne tshwanetse la le neela madi gore le dire di-business le re hire masika a lona e seng gore ba neela ba ketepela bone bo Sunny Sirite le dinyatsi tsa bone le masika a bone madi ao ke a lona batho bao ba senya mme ebile le ga ba ka ya ko makgoteng ke a go tswelela ke tlhalosa gore batho bao ba senya ebile ga ke na go boela maoko a me morago ha ba seka ga ba sekise nna ba sekisa morahi otlhe mme ebile yaka ke tlhalositse bakaolengwe nna ne nka rata ga e le gore minister ga a tseye tshwetso ga 7 days ya wela ne ke ka rata re ka dira mo go teng citizen arrest mo go Re Sunny Sirite le Re Rethamani le bore ba tsare ba isa ko police station gore re swere mo go dikiana le re kopa gore mosadi yo e leng gore ene o setse a tseela go di sida ke in community of property o setse a tseela gore le ene o hirilwe ke sida mme ke mosadi wa me mosadi wa gago monna wa gago ga theogele le wena go na le mo go teng go ilela ditsamaiso ene ga ba ilele ditsamaiso jaaka o bona ba setse ba re nyela ba setse ba tseela madi a teng ke a bone so bakaolengwe re ka tayano ra phakalala re sa senya mene tse kopa gore le itshware sentle ga re boela ko dikoloing tsa rona re boela ka ya re se ka ra senyetsa ope sepe a re se ka ra thubela ope sepe ka gore bakaolengwe ga re ka dira sengwe se se sa nnang sentle petition ya rona ya go lebalwa bakaolengwe ba bangwe le na le 5 years le appeletse ko sida batsadi ba lona ba bangwe ba sentseng madi a mantsi gote boa o dise mona fela ka gore bone ke bo isemang nka le tlhalosetsa bakaolengwe nna nka tsenya sida proposal ko sida ka moso ya go approviwa mme lona ga ena go approviwa fela ka gore
mokgato le bo e semang ka gote wa didimadiwa ka gore o ke le politiki wa kgona go ipeelela mme seo ga sa nna sentle re tshwanetse ra ja go sa lebelele gore wena o taore di thakodihe kana ngwana a gamang le tshwanetse gore le je mea moswena le se ka la galela le ile ko bo island ko kae le tshaba tala mo gae le tshwanetse la nna mo gae le hume le kgone le di hire le kgone le duele lekgetho so ba ka o lengwe a re tle re itshware sentle re ye kwana mme kgang ya rona engwe hela re batla gore go nne le commission of inquiry go nne le forensic audit ko SEDA ebile re kopa gape gore re Thabo Thamani body ya bone le Sani Serite ba segele ko thoko ka gore ene Sani Serite ona ga hirwa ka gore ona ditankana ona hirwa hela ka gore e ne le ntshwanyana e neng e roga ba duma boko bo go te tshwara o je o kgone go roga mme o kgotse ga hirwa ka gore ona ditankana le gone ko Limpopo-Kwana ga se gore o tsene sekwele sentle o na neelwa mme go sa nna sentle gone ko Mmadikwele kwa ga se gore o neetse sentle ga se gore gone ko SEDA kwa go na le banana ba ba neng ba na le tshwanelo ya gore ba ka bane ba applyile mme ba neelwa kana ba bile tswa di-interview Sani Serite o na a neelwa ka gore o ne a bone dingwe diphiri tsena be go tenya mme tshwara nna diphiri tseo ba ka o lengwe ke a go tswelela ntse ke di-share ka gore ke dumela gore go tshwanetse ga tsewa kgato re Thabo Thamani go na le difamo tse dintsi ga o lebelela ko Millennium Lodge ba letseng go na le di-apartmente ka ko morago di-apartmente tseo ke tsa ga re Thabo Thamani di-apartmente tseo di ne di agiwa ke di-Sabina Brothers. The Sabina Brothers are the landlord of that SEDA office. SEDA office e duela madi a mantsi ka ngwaga mme go ne go na le di-office tse dingwe tse neng di le botoka tsa borre mogobe tsa ko kae re Thabo Thamani a dirisa maemo a gagwe gore office tsena di be go dirisiwa tsa ga re Thabo Thamani borre Thabo Thamani bone bo Sabina Brothers be ba tswelela ba go moagela mme bone ba bo Sabina Brothers o mongwe ne le best man go go ene re Thabo Thamani go lenyalong la go le ene ya go nna yalo so go ne le conflict of interest so ba ka o lengwe re ka patalla yalo Thabo Thamani hati o tshware senta go re Harta ke go se no stomane grazie no mo atse no mo ratile le o ka mo thusa le go bua go tsa go